Kwa ntle ga dikgetse tsa sešweng tsa bonweenwee tsa baeteledipele ba ANC, mokgatlho ka bo one o ntse o na le histori ya dikgogakgogano tsa sepolotiki. Ga jaana tsheko ya ga Zuma ga e tshwane le ya dingwaga di le 15 tse di fetileng jaaka tsheko ya baeteledipele ba lekoko e le yona itlhomileng kwa godimo. The entire Secretary General of the organization is suspended. A Secretary General who was elected in a conference of branches. A Secretary General who was elected in a conference of branch delegates. Yengeni a re maphata a mabedi a mokgatlho a na le dikgotlhang tse di farologaneng ebile go se bonolo go ka di rarabolola. In the movement today, the very serious, irreconcilable differences, ideological differences. It's not factions. Yes, maybe there's an element of factionalism here and there. But fundamentally, we disagree ideologically. Mopresidente wa maloba Jacob Zuma o dirile boikuelo ba gore baeteledipele ba mokgatlho ba seka ba dirisa go tlhageleleng ga gagwe kwa pele ga kgotlhatshekelo borakanelo ba bone ba go rarabolola dikgogakgogano. Ngiyafisa ukuthi uma sizela ngoba sizosekela uZuma. Sisekela uZuma. Singenze okunye. Ufuna ukuncenga. Ngoba lokho akunikeza isithunzi umbutho. Le fa Zuma a le kgatlhanong le go dirisiwa ga kgetse ya gagwe ya bonweenwee go rarabolola dikgogakgogano tse di mo mokgatlhong le go emisiwa ga mokwaledi-kakaretso Ace Magashule ena o ikemiseditse go tla ka balatedi botlhe ba ka kwa Free State go tla go ema Mopresidente wa maloba nokeng.